Dengarun kisah Bang Wara lewat darat lagu, habalun tujuh urang di luar yang luar nanggro, habalun tujuh betrok gesau kena Aceh mulia dep lamrantau sedihkan wayang urangan malam hana syedara menyonala ko kun bunda mangan kon wayang urangan malam napat memanja. Mara Aceh, Khazanah Channel Aceh. Cukup dan merdu di musuara dengarun kisah Bang Wara lewat darat lagu, habalun tujuh urang di luar yang luar nanggro, habalun tujuh betrok gesau kena Aceh mulia. Nyo seni Aceh indah kan wayang lemata pandang ngan dua mata nyodok lamrantau pakita paban sedih kon wayang jio syedara keseni Aceh benata pandang walau berakan yang na di luar di Bunda Asni Bunda Zaid jeho di Denmark katrip kon wayang di nanggro luar hajak ke mengo Bang Mara kena unagan geken legonyan bak 20 puasa tebam katretan jeho di Denmark hana geriwang kena gegisah hudep lamrantau sedihkan wayang urangan malam hana syedara menyonala ko kun bunda mangan kon wayang urangan malam napat memanja tetapi ko kun bunda awai geriwang gede bak Tuhan bak yang maha kuasa di lengon lako gejauh Denmark katrip kon wayang di nanggro luar ton dua rebe pegak di lesa bojan dengan pasangan
Gejak kerja kontrak leploton jeho di Denmark sedih kon wayang jio sedara anu duara lam dunia Tuhan bandua agam ana yang darah anu yang Tuhan gepegah hebat kon wayang bak kapai pesiar sinan gereja yang nomor 2 Bang Mara kaleng gepetrang anak di jobnyan pilot udara memangnya jino udek kasenang pelempeng dolar ganyan cile lagona hajat kemengonyo 3 gampung halaman rindu kon wayang unagan raya mungkin Bang Mara geduri pitan nyan bunda nagan jeho di luar nyan anakku mun Bang Mara tengku ampun Bang Raja Kembangan Pijino Bupati di Nagan Raya selaku urang Cik Bunda Zaid nyan ke ampun Bang mungkin ecun Bang kadang geturi hana almarhum lako geken legop nyan ku utai pingan balayu kaca jeho kung pegah gampung pasangan sidongan cut Bang kadang bulo blang arah dilok semawe kun Bunda Zaid gampung pasangan nyan ke di sinan dile rumahnya asokama tetapi duda hanjut gebayang awai geriwang ubah Rabbana pon berangkat gepegah gopnyan getinggai urangan malam Bunda gero imata udep lamaran to banggekeun hana pasangan mesi dropitan dilon syedara ada anak yang tua karena pasangan bak kapai pesiar jeho lam laut raya yang nomor 2 gepegah GOP menan di polam hawan de Gio lagona pilot pesawat gepegah nebak lentuan trip hana geriwang jasa upoma bacut lon ganto Bang Mara aso karangan jino lon pulang untuk pemirsa ke Mister Alau dile salim non tuan
Nebaknya malam balayu kaca kageti ngon gifnya buno topi gelayan olon kemarang gepegah jit pule hawa nyan Mister Alau bang mara urung dinagan nyope lam nyan kecil lam desa Gampong Imira Mister Alau gemat pimpinan sampai sekarang desa sudah berjaya. Tapi malangnya lombo karangan susah ngan senang ku sabar-sabar sebab tok tidro bang marah ulun kemarang jula malam totambung hana dana bunda airnya geken hanjut kemarang nyoga laganyan gede ngehaba na Mister Alau yo dile urang terkenal yo masa awai muen seni budaya tetapi jino kamale bagi kemarang dek tebab goknyan kajut kecil lam deta